Nabo ke Nkosi yami abangacushwa onedane nje ukuthi one mistake sebe create story nazo ke sebe create story ngozanele Mbokazi ukuthi nje hayi akagulela uthi akube kuhle usehlale for 2 weeks engadli waze wayiswa entwaseni sikhuluma nje kumanje kuthi usesigodlweni uyathwasa baqamba amanga aluhlaza bo ayikho loyo nto uzanele Mbokazi uright akana stress so angazi ukuthi ke lo ndaba ibivela phi ukuthi kuthiwe usentwaseni uyathwasa usezoba ngumakhosi uzoba ngisangoma angikwazi lokuthi bekuvela phi kodwa ngiyabona ukuthi impela kuthiwa kunendaba impela ethe ya dropwa yilo mthombo phela okhiqiza izindaba ukuthi nangya uzanele Mbokazi lowo phela esimazi ngokuthi uyi Crown of Gospel Music Award founder so ngiyamazi vethu umuntu osontayo uyashumayela abona into zesonto vele lokhu ke bese kuvele kwangithusa kwangishaqisa ukuthi ke useyoba isangoma hayi ke awuthi ke ngize nayo le ndaba. Ningakhohlwa phela abahlali ukuthi nishone lapha enzasi ni like ningifollow ni subscribe nenze yonke nje le mix masala yokuthi kunjalo nje ngiyanithanda. Uyabona yini nabo Musakhawula bazoze basuze lo Usathane ngesinye isikhathi ngoba uzobona phela engazuthi bayamgcone ngathi unabantu abaningi abantu bengekho bukani nje uqamba amanga ngozanele Mbokazi lona phela oshumayelayo lona uGospel Crown Music Award winner uqamba amanga nje ngayo ukuthi usentwaseni uthi emva ka 2 weeks engadli ubese wahanjiswa endaweni yokuyothwasa. Mina ke engikubuzayo ngokuthi mongadli suyayisa entwaseni kanjani phela abanye abantu lento uzokuthwasa abazithathi ngendlela zonke esivele abanye bethu esithatha ngakhona abanye baqale babheka ukuthi kahle indaba ihambaphi umuntu angavela gijime entweni zokuthwasa ngoba abaningi ubathola begijime endaweni zokuthwasa abaphathwanga dlozi abadliswanga umuntu nje uziphathela lento emphethe phela akafuni ukuphumela ngaphandle. Okay ke bengisasho lena ke ukuthi uzanele Mbokazi uright uyaphila akekho endumbeni akathwasi uright and angimbone enokuthi uzoke aye lapho kothwasa uright akananto ekhomba ukuthi uzoyakothwasa phela nje ushumayela ivangeli lakhe likaNkuluNkulu ushumayela ngegama lika Jesu. Batheke baphendula abanye emva kokuba uzanele Mbokazi ephendulile phela kuMusakhawula emva kube post ukuthi uyiswe entwaseni wabese mephendula ukuthi ayikho loyo nto suthi nabanye ke bamphendulela ukuthi nani lo le whatever lena ekhuluma uMusakhawula or ibizwa uyini nimuphela iattention kakhulu nimnika isikhathi kakhulu yonke into ayikhulumayo niyayikholwa noma eqamba amanga ngabantu niyakholwa kodwa ke okunye phela kubuye kube liqiniso abanye basho nathi okunye kubuye kube liqiniso kodwa ke lokhu kwazanele Mbokazi asilona iqiniso uvele nje waqamba amanga aluhlaza bo baseke bamnxusa kuzanele Mbokazi ukuthi akaqhubeke nendlela yakhe vele nje bavele beumuntu bengathi uzoplana ukuthi babe nenkonzo enkulu angadidiswa ukuthi uMusa usetheni qhubeka njalo ke ntombo uplane ke loyo event or whatever lenzoba nayo for isonto yomthandazo ungadidiswa izinto zomhlaba qhubeke njalo nje sizokuseka nathi semfa kwakho siyakuthanda
Ayike bahlali ngizocela ke nje vele ningiyenzele leyo nto njengenjwayelo vele ukuthi vele masuqedile ukulalela le video ushone ngenzasi ubese uyasubscribe ubese uyalike ubese uyafollowa nami ngizokwenza njalo ke ngileke ngikutopela ezinye izivideo ubuke izukhathale nginithanda ule